Ok. Allez, hop, l'Argentine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ونعم وتكفو وانزاني وجمالفو ونعم وهمبانا رنيم ليوه مسواني رنيم جونراو حرما زي بحري بل نبل مبارمان رجي ونعم إكاو ngarinkanawo aminifu hujumwe bwana bukondorloniyo wazaze wa baraka wanashuhangu wa khairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Juste 30 secondes nangalimna indonitsoba nwekechokaya tika ukrenye tika utoi vibration rume telefoni sijo para mrubani vibre. Watukufu wazale nruwahe Komor kabati mzimo harumani ulomjeni hojumweza jiri wa harume Komor shaluka ya kabati mzimo harumani ulomjeni hojumweza jiro harume Komor shaluka waja ukabati mzimo harumani yakaujilinda na zimraji hojumweza jiro harume Komor. Usikuwa jana usiku boko Usmani Azali hakaurudi aja kazekasha hujuma zekashambi bokondo ya zikazo harume tarikhi ya Komor hawandi sabu mgwa hivenza dele trengo la mila nanti la Komor kamil ikawobir liya ya amani ya Komor wobir liya zetabu za Komor mawona enamna bokondo wakautambaziwa hamawa na nyancheche vatina hatamba namne choka uyonti ya ukaya bambanga bomba mastehi choka uyonti haizo gamjwa ondondo ukaya ila tihandani ya kaujiri wanama watukufu zila timara ya bili za kaujiri ngamzijwa ondondo ande place de l'indépendance wakati rakana mze wa hatu mtukufu bwana Saidi Hassan wa Saidi Hashimu ya kahai mze shele yao ama bango mangavi Usmani Azali ya turofeze hi haute za shihere ye mabangwe ye marengwe ya mila nanti yoti de maudhunyani hanti banu shana mkaradin temna taaliki habo ya kauskuwa jana titulilia tirengeye temperature ya ho wanadamu wanti pia tishia ze reaction za hena mjimo haruma wanti pia haizo nantotamna taaliki mtiti yabo gani nji harume maudhunyari hanti banu tinofanya jawan roji mze wahangu mtukufu Hajibu Rashiha na mze Algeri ntinofanya jawan raji mze wahangu mtukufu ikaomihu hishimu Hajimbe Sharifu nane mabani hanyu wala yo harumaze bavu neze mabavu zonti pia
nane masiwa yonti pia mjemtanganyihe haruma omba bahanu bokondo makaujihunra hania ya ukaya mjemshawiri munre mashawiri ya heda ula Komoro hojuma zetabu bokondo ziremao zo hako hanyujuyu zimladhimuni na mimi le fumvwe la hangu ilo njomwa biani wazewa hangu watukufu wa hishma doma bianu kana mtijishangaza za roho zahanyu esa nyinyi heda bala mkaulido kana Usmani Azali mchova dabu mchova radhi mwanadamu ya fuba yahowa ngujo wasilisha Komori na ngujo wasilisha nibala jazila tikauzilinda na nyibanyu mkauzi juo mkauzilinda shamrenge ya ahadi ya ukaya wajibu ya kiasi ya hanyu honyufanya heki ya hanyu honyihone sale picha la ukakweli nganyi na hamu la hezi jirio harume Komor kamjaka na bidi itondo kamwe de mwehenti wa ushahidu wa hanyu harume tarehi na minga mambo kana mnyasulisha nrondro zambwazi jiri kamtina mvu kamjajo shine mfanye kinyume ya zila hayuzo mimi tijibiwa mwendo hanyubala na minga mrande homage haini mzimo harumanyi embabyo bokondo mashida mafanya bale funvulila loti cheshi bongwa hive nzengerika na dawula engei kava la letengwe la he na rutwabade ngazi jawiyo likalikanti hamade ausuli na mishinzia halo ejazila kazijajo kazijiri emanaho kazijiri bumungwa hivenza ngabo zajo kaziparhaniha na ilade dalilu watukufu waze wahangu ya hone sokane mila nanti kweli roarilwa yoti halatu ya hanyu esanga mjwa ukane mabunguwa boko yareme miji yareme mabavu yawo yareme ngazija yaboka mjaka na shwabahe chodoto kamjuse manza mwese Mwenyezi Mungu muhimida Mwenyezi Mungu jumweza ajiri shenge ikela hale vakamila nanti yakauvirliwa ni wanadamu wakanashewa na sharafu wakaushibirlia wanadamu wakanishaha wakautowa ili waonre sharafu waheshimiwa shatido notabilite ya leo wajawasungu hawamezi wazi naamu mzee wangu hajiburu sheha naamu mzee wangu mzee Algeri naamu mzee wangu mbe sharifu nano wasayabo kuntu shindo wa maizi za simu za hao habu ya kami mnejana mtiti mimjeni ejazila kazijajo ruda bala ejazila kazijajo kaziruda bala bumgwa hibenza ijokaye hambu kamili shingiwa ezajo kazi dungu yabo ijokabu mgwa hibenza wa mji wa rizalia ya mjabari mfudhuli woi ijokaba we hambu wa msiha sharidabanyiwa kabati dini kabati mila kabati dhamana bahate malaho yonti pia etambalia waze wa hatu watukufu abungwe kamti na mwajo shinda mfanye chode mbabila rimshukuriani haki hosuhima banu mwasulisheni za tosaza hatu hojuma kiasi bokono Mwenyezi Mungu ya mubiani mwashinda mwafanya wallahi gani mwambioni waze wangu watukufu haumkina izani za roho za hanyu haurutubisha emio ya hanyu haukina iza zenafsamo za hanyu ni mwambienu kana vanu omwiso wandongo wado mwando wandongo nangarizi jondondondwe bwana hatu ne bwana wo ikeichuka za vanu thumma kechuka za vanu hamade heli mwajitamka harumaze barnama jimbal na balibo kondo makauzifanya kejaka za vanu waze watu na nyina mkemakini mjokamza ya mlele nganyina mashujaa walodingoni mwanyi hojuma zenongo zinu wanama watukufu yo salamu yo shukra na kaurenga ni besho waze wa hatu ikaundo watanganyiha harumwe auladil Komor osiku wajana
haanza wahunde haini tartib haanza wafikir liye Komor haanza waredzito jumazi chokiri jeheli boko sontipi yangareshele yao kana yemze wahatu mbaya hatu bazi izo doza kaukaja limwe Komoro wakati yambo kaya naritsanganyi heri fikiri rangaleza kiri neza chokiri ilie Komori jojo pangao mono eza hunde Komor ukabandia ya izo Ousmane Azali harenge hafanyezo ya kahanda hotu kufuwa hanywa Komor tikanti vanu heza jiri harume masiwa nimrutubishenize roho za hanyu nirengezeze roho za hanyu hamara ya saya ni mwambienu kana Ousmane Azali 2019 yafanye jazinu yenda yaribuwe matorarabushiwa Clermont kanashinu tihinru ukawaido adi wa mwado wahe Komor bahirangu henti huyila timivanu marangabi tirongoza Ousmane Azali na timrenga ahadi lo Claire ikautaswilisha ahadi yorangu 2019 na mengon mwe ahadi yodo katima biokana Ousmane Azali hurenganzi yohe gozi shamvu hamade heli taki Abdul Karim ya Zamba hurenganzi yohe gozi shamvu hamade heli Ali Swalihi ya Zamba mtashiwa ngaruhambia onati huambia okana kuna wanshi harumu amani rangu hentu iyo ngojo kamfaume borchana shuwa shakuna wanshi harumu amani wala kuna hula haumakinifu ngochojo kajumo chodo fikiri asandaibi do malakul mauti yajoka hula ya udubiye ya urenge roho rawo wazaya roho virli ya ontipia nanga muheshele ziokana ngojojo henda mbio urenge majanshi haki ya Mwenyezi Mungu ajohumbia nezamvune zemali mokodo ulonizo ngojojo urenga haini tartibu yontipia hata wado watema mercenary monde wajawabirlie wallahi idha jaa ajaluha la yuakhar wakati kauja kuna ushinda webeye bon Ousmane Azali ngamhula bona Mwenyezi Mungu tiwambia ukaya kuna wanshi harumu amani hata uje urohe harumu sharisho leo hurdu jawre itere tabia yo bon Ousmane Azali hoson mwana nyuho wau fanyilia namna ya utukufu noda wakubali wajewende harumambio zenye chaguzi wenao wahenda watu chaguziwa waja wafanya uchamfu bokondo wafanya hamara ya saya bwanza Ousmane gamrudini huambia ukana wallahi gamzidi nrudini huambia ukana kuna wanshi harumu amani no wana hahongo toka watarahani karna wabanafasi hata Mwenyezi Mungu ya jeurenge roho ya wakhatimishe hawontipia rawo rowanduzaho rowa karibu maho rowo virli ya wontipia bon Ousmane Azali karna uhubanafasi mwana Mkomor wakatirlo nuwaunu hesa hazidu buhema ato hesa hazidu urambushiwa no utihindu no unafiki no peu no jahili ya bokondo ulonuo Ousmane Azali uti aminu kaneze duaza ho wabaya hatu wa watoza dabu uti aminu kayeze duaza ho wadaza hatu wa wararia wa wapashe wakawarenga Novembre 2019 wa wavuriza harumama beni ba wakautawa manifeste uti aminu kano wana hatu no wana mabeni hatu wawarwahitwa wonti pia uti aminu kana wana nyasi no wanzani watu wa siasa ne mabani hatu no waze wa hatu wa warenga wa wafunga hanjazi choza hata mahaki choka yoti ukabala Mwenyezi Mungu ngemfumato ukabala Mwenyezi Mungu haudiwa zakana hurejei fundali hajire ya hwambia wae hamba banu Mwenyezi Mungu ya huni kamba muda baho wakatajo husia kunoshindo pete ya Ousmane Azali kunoshindo pete ya watukufu usikuwa jana izora kauzilinda zije zidubu njakati vanu nendekse mwanadamu ichoka oyanti nontina ujoka vanu izona mbajuzi nikeka nzireje imbabi na mweshele zizani
na wakartu timbuliana wanama watukufu ngamjwao nyonti pia ukakabati mwanadamu harumani nyonti pia ya tuchoka ujoka na Usmani Azalingu jofanya mhilivu rahanizo yafanya zinu mhilivu esa jozilari paswe makesi leo kaja pasulwa kaja sababi sheke kaja njiwa harumaze biro dovoti ya sindihema fujari wahe wajawanza warenge zema kesi mmono heli waka unjia dhahiri mtana wevurizaza buleta heli waka hanza wanama watukufu mchwanza na mewakazi nrimwambiani esa mimi ngamimo wa shukuri ya Mwenyezi Mungu wayakababu hajanibu harumasi sonti pia wendo harumaze voti zila mimi Muhammad Baruf Safina Ali ngami mengwa ni mo wa shukuri ya Mwenyezi Mungu wayakababu hawana damu baishe njakara rohangu baishe rohangu ikaukatruha na bewangu wafumato shanga mimengwa ni mwao bokongwa jibi wao babu hajanibu yenda harumaze botizinu na mtina udhili ngam kubalu kanga bo faida zito chashi za parhaniha harumo wakaenda harumaze botizinu shamimi tiharaya tambasha wena ndena la te wakati wena ndena la te mali wena ndena la te mvu wena ndena la te mare sababu mwanadamu bokotsa timrambua mbabyo ntino ujwa henda sha ngamkubali na ngamshukuriyo hamara yasayo wahenda eza bari hindi kwa nahunrejei wajome bobaru ngamonao esende arguma wahaniyo 2020 muhara ya renda rumaze votize hema depite wendende warenge wonti pia haya na balawadi wazo kanaba kawahenda wakawandu wakamba wa opposition wahenda wakaushinda na wanao shawadi wazaza nongo hizo abaha kwa na ujajambo kana nakar jawabula wahenda wende na nyinyo mtipenga mdoka na Usmani Azalika jaja wahanda kajaja wabili kajaja wararu ngambo hajawane shaharu muno harenge havu ya baba kwa no jawallayu muumina wa Abubakari ukana hariri wazia watende haruma voti wende yabo yo de faida ya mwado iliyo ikaunga mshukurio General Barwani dena mzee wangu Muhammad Ali Swalih ne mabani hao wenda wahunda ya hikma ya mbio wanruanu kaya ewanzo nende shamra tilenze mruvu ewanzo ngujojo baki sirabakisha watu sibatu rabakisha karna wala yumu esa wende ngwaonezo wahunda nizo watu hunda aba hezarbakisha hindi yabo nyonti pia mjua likauzamba daima wananyasi watukufu vidonra uza mwiso na zifanya banu chashele zizio wa komori wanti pia ukaya mwanadamu bokondo ujotende ya salimu amre kanga mweshele ya otima babanu tambaye hamba mzimba Ibrahima mzimba abaha mchamba metre uwade ujotende ya salimu amri salimu amri haukaja salimu amri siunrana na message zabaumbi za wanama mabani hangu wahejua wukongwa nzo warenge kuri wafinihe nkatsa wafinihe ikena balezo tibizo ya hamba kaulu ya niona sensi bona damu hazamba nro hamba decision ya Cour supreme ya prononcewa ntina shuangi obligeni kubali bomzi badi banuri kansi banu mara zinjiramba ewendo wazo kana mzimba wa echede mwanadamu ya subuti ya kanti harume operation wambushi ya renga mekrona tele ya kanti ya kaurongomize community internationali kamili ya furahisha ya mfaranta ya mwabio kana mimi nga mkubalu kana maurenu ya faranta na wafanye shwa ya hao daya wa echenga mzijo ndondo wa Komoro mzimba
Oimengo ni mwema adui wahe Komor ngamzambo vatina urindinda nanga mwanzo kanara ngudo sikwale wo unu zuki wangu mzimba non chamba mtukufu baba wa Komoro hini mrombu bocho damba mtukufu no weti mtukufu wa mbungufu bo mzimba zanongo wazifanya no uchafu wafanya wakawe jaurumie ya opposition watambaze baadi ya hizo urohere tengwe wambongo edo haruma voti raka wishaze diskuru wakauzifanya hata wakahabokana nango joju semba jini ya kabanda wakaujawaasilisha Komor karjati mizime mpantu ngavi de l'endemain ya hahobo mzimba ya he declaration za votizimu usubutu jauhime wa mbezila bomzimba bomzi hawallah engenga mina wangu washinda waho asilomba bahanulio tijojibiwa enge wa hamisi Usmani Azali bavuni wa utende wa uparisa wa renge mna hicho wa huo wallahi billahi tijojibiwa enge wa uparisa wewe hamando wapo mna hicho wa huo bomzimba wakatudi ngo kantibala weto eshizungu shawishishaho nongo tola shaharamu nono shaharamu nola la shaharamu riwan sonti piari kaunana nazari sala za ukaya kuna uparo subutu himofanye fasi ya Usmani Azali esango jokane ka udorongowa yabo bahi mnyezi mwahangamiza zemalizaho mnyezi mwazangamiza bomzi vanekarirua valarirua hosteho wananyasi watukawa helewa watuka hurambua wambangwa udunga hao mwende haruma sojima wenda wakawarelesa wavurizo ngamani abaho dambe maisha hangu ya yonga yoho tribunali en tant que ancien bâtonnier tout ça etc. Eba udiwazo kana we batoni udiwazo kana we avokema na wakauranto vokawaho zenchumbili zinujau sheitano wana Komori warohore wenda haruma nrabo hindri bomzimba bomzi wallahi ngamrejema kaulu ya hangu rangudo sikwale wa unu hata ujeusi hontin mwe ardinu nanga mombo Mwenyezi Mungu ikango jontende hontin mwe ardinu bamtitia ujotana mnudo hazi shanga muhabio kana rangudo sikwale wa unu nehenti haruma ya listi haruma wa mjarada waho wanruboko maabi wahao bomzimba hata rjerjera sili Mwenyezi Mungu nchuka za mnguju esa mjokana we kuswali nchuka za mnguju esa mjokana hazaho chole lamba nchuka za mnguju esa mjokana hazaho uchono mvinyo na ufanya zina zetwabia ni bungufu za dunia nizontipianga wenizo yabo ngamu hamisi bavuni shanga muhambi kana chojo kaya miabi wahaho hatarjera suli mnguju ezabili ikanga mina risala ya hambio wana wa Komori kaundo watu kiwanzo ngozino ketubidi wandu wajawa muhadayani wamnosani yeshingo shinu wajawa mtanaru mwepia jinu mwabe dingo aba hawa jawadombo kanasi risalimu aba wanga mjeshia ya mstarabu wazu kiwango zazu minga mabwe mtukufu Maître Said Ibrahim wede ujodunga yabo Gujo jambe henga mazeni fanye moi je suis un juriste et tout ça etc. Donc abudo bana joribeha ebanu nyinyi wanadamu watukufu danyi watukufu shatsida timzimba emkofikiri nongendino wakati mwaka ufanya siasa mwaka mbioni za siasa ya Rabbi na mregao mfano wa 2016 Raisi Sambi yaka yena si zembio heli ya kauhano si hahofenyili ya mru kampanyi ema kuhani wanu mwakanyina ukamjawarambua zenga uzahao kamjawarambua ukaya hato totoa uromhono poshani watu mbahindu kwa jeka utoa kamjawarambua kani ikaubidike ngebidoba kemitingi kadha ngewandu waoni hembabanu Sambi Rekado wakati ya kawanilia fahami rekade second tour ya jaka hende la anzalimbiyo mdohu huangamia dene familia mono heli ya muye mayo yode ilikuwa mbeshi zungu hamuye taravani hano siya ula mobiliza ula na enzo mzono wanuma ema kuhani wanu mwono wafanya mbavio
wakaukanti mwede mwe hudumu waje wakensi wadone hawa renge mafoto wadu walonzo telefoni nkuna kadha na kadha weviaza wanadamu jawala mwakantu kabukweli bamzibange na mali ngufanyo promesa ngujoba hiza wangu ngu rengo reality na roma boshoni enda wole mwana mbazi wetu etc. alafu donc zengozo zonti mzirenge mzitende zo harumaze nywengiza mdiwaza ubinadamu wadu mdiwaza mahamitanu ya samjo kauja maishi harumashida hatu harumaze ngozo zonti amati mwanadamu makahumjo harumandabo ilada diliyokana mtaliwa ninusia huwatoni wahanyu wanama watukufu na menga msubutini mbeni usoni mwabienizo mzimba risari wono babani akota harasulisha aba hea bakshado biwa nama watukufu wajodunga dingoni bungu wa hivenza ndurati shangaye bangu wajodunga dingoni telefoni yangu irade jibani wajodunga dingoni na kwa na uhomo wafasaha wastarabu ekanga mwesheleyo Ricard Mabango lambo front commun membre du front commun le bango hilo rogere wani dictateur tuo wazibui wako ekanguro katsa sumani bomna sumani ye hamba razida borazinga wedahu ezibiza hone haya sane kadha na kadha anga wenda ubibo razida waja wasampanya wandu no jusama kurnudu no shangaza wandu garto wana garto usiha eheli alona wandu deli lona wandu euruda ndabibo razida wanchi pia wanja huzimu wazimize telefoni kwa toneha wapana ambushi wasia baba hadu wajibuli yao wandu doa wajibuli yao shawa kwa turungoa borazi karjohuba nafasi borazida wanama watukufu manuga mina usiu haku shanga mwese nrongowe hahawa ya upolevu hawakati kao kabana nrongo nziru hamadi kaunru achulu aruma pieji ya betizi mkuyu ikawa wananyasi waifanya dabo ya kaya ya baba ikatambado wananyasi dawanuenda harumaze voti dabo ya kawa kaujuwa mnanadamu wa ingu wa timbio nai na kajaone saa tamba dalilu bala mkomorichila kaurongo mkane dalilu ya mvode maingu mkomorichila kaurongo ya mboka na enda nze ujoko jana hinduka homonti hawiyenda mbani mcheshelea waroha ngaredo haruma cadre de concertation rien narchoda zarende d'accord wende warimana hule na hule enga mjwao Ousmane Zali dia démissionnaire roha bakatsura hangu chokanti wala kasjawadiza wende Ousmane Zali balwa katulange candidat katina ruhusa kisharia constitutionnellement ya ukaya juu signé décret beshe timrunda si shahende hatu wa harumia cadre ya cour constitutionnel il représenter au cadre et cour constitutionnel edam to ha décret kasjawadiza rdiwende wala makandida wa hawe nusu wadunga na wajoka na zenongo zao ze shuruti za ujuka makandida wa ntipi ya zinyongoha hende hauzawa ya kahanje tusa kasjawadiza rende mjima haruma wala wandu waka makandida nade mwana yasimnyezi mwajo mhafadhi mtukufu Dr. Archimed hende harengo batina hatamba wahafili hanzo voti ale narene nzwani se maruha nzwani se himi etusa walala bahi khalatun kubo kwa muifanya wananyasi watukufu na mchorusu rumabene mabio chidoka mwede hata mwasili yabo shade yaho wa mshele weju mwejo kojeshele wa mfomonti mfumbila unrede wa voti mweda mahundo kana ye betizi afanyoni Ousmane Azali ya huso na neza kredita soza hanyu wallahi engeka mwede hinye nyontipi ya nyowa tanu mwabano trop c'est trop
karna ujaheda le sine mroi mretireze kandidaturi za nyinyo watanu zidoka sinyi nkuyu hosoni mwole mengu shamfunye matwe na rende yo khalati kubo ko muifanya bongani mwabioni rawebo Dr. Salimu rawebo Mwinyi Baraka Sedi Swali baishenga mshukuria za intervention zifanya uzuki wa Mwinyi Baraka Sedi Swali ngone so shujanga mshukuria mbabiyo rawebo Daudu Kiki baishenga mshukuria mbabi wafanya nzuani rawebo Kamal Seif Ayubu Abdu Seif hata hanyo ntipi ya mzee wangu Burhani na mkeradhi mreti ile pupa la zibaba nongukana ntiba nushairi shila shedzima manade mumzima dodo shikanti raranza rakardanza kero kirashikanti soanti gele pupa la zimloni lolendri kamjaja majelezo kanasha na redito zanogozari hunrazonti pia shamtende izoja magonzi mwede matulwa badinina bahati ila khalatunku na chikaudhanuka ya khalatunku yiyo refanya dokale wo watukufu 2019 izo Ousmani Azali afanya zonti pia rahenda vala renda rahalalisha yanzi Ousmani Azali no wakati ularika na haki ya ujahenda esabala rakahena bio kananga renda ordera rengar direjeze ze institutions za hatu ngarenda ordera shindane nai shabore sardaraona ngardor jarudi rinjia harume pejila uyo ila khalatinku wanama watukufu yari hunra yari virlia hosoni wana nyasi ikaondo wataula wakauhimiliwa mwakaneshwa bahasho kano wakatula mwimisetengwe wanwa profite harumwe hawaila risebala ridunge mnahara mwoi rimangamize basi khalatu ya bili mwaifanya dokaya wararambu shiwane zijoka ujiri siramba karcha darmaze votibanga mshonwa bokareva nunyimfanya epla makanyodai epla rakanyori mparani mjerso masoni mharaya ngosu alayo na mwihamisi bavuni wanama watukufu na mwihamisi bavuni mrati porojamu kaneva nepla makanyodai vanka mjeshinda mumto mkubarir jerla uzeri mtowe abahara jonza mjiprononse mtende rimtowe riloto ari wamdungani jungoni kamchukiri rimparani mje mharaya mrati jaba Yusuf Mohamed bwana na mhamdu kwa jeka yabo baada ndu tende nge bwana harusi hajaka mjakubale mbabi hiyo watukufu yabo nganyina khalatinku somanika siteshabala babalanga mchingobireni par iyo khalatu mengoni mas khalatu bukumzifai wanama watukufu ombabanu bokondora wasili chukahari nikentibanu nandi sehamwado hata ze khalatu bokondo mazifanya niwandu mlonzo diplôme mlonzo bac plus 5 bac plus 10 ans bac plus 20 ans tout ça mjifahariona watani wakanabanga manzawe Komor nezonda boka mtanze Komor daliluda zinuzahe mwenza hakamu wa mzimbe zo yafanya shamnyezi mgugu jo uliba heroho yaho henia yaho hizo watoniani no wauruma na kuba eleo kana banu mnyezi Mungu ngumniko ni mbamuda na ngujo mrenganize roho hanamna ya humtabisha ni kabisa ngami mengoni wa Komor baishe mazuki watu baishe mabomana watu wa siasa wa haraya shanga mimengoni mo wangu wa nkurajo kanana rende riti wa babulie riti wa doa babara henu jo persona puloshe hitwa shaba hangani mwambe onukana na mwadisera ngumzimba na mwadisera ngumzimba wodo bido mwadise di jinruwo obanda wasulibanu wanama watukufu era sulinda engari bido rifanye esi ushinda rifanye kabati mruchurambu kaya ezajiri juzi zenchumbili umji wa moroni wa juswamo ikaw mmono hena mratola mbidi ya huja bahata ngabo wale tana mjini waja wakaurengo masoni
marambua kana walati wangu wako waka mru hakordoneza nongozila hamba narise usiku kadha shaib yesho abahaya parhani hado toka baka mzima havuzo mroba wa sawadungu. Wanama watukufu wazee wangu na wazazi wangu wa baraka wakodo mlo harumo mji wa Moroni hainu tutahaya holo putu na juhaya rohe harumo mji wa Moroni wakonyo ntipia mpuha mahala niwe na mrunga na damu yae mahala nuraji yende hata mbaba anu ya njiye ajihifadhi raye rowana. Wanama watukufu wazee wangu henu tutahayone mru harumo mji wa Moroni haraka afungemba paka ya rejeyomba vahanu wakondo ya puha be Moroni yode kapitali ya hatu na karnahwe zite hubazenzia karnahwe zite ulizagu harumo mji wa Moroni izongari mwambia oni haumwambie guvernoma ya Usmani Azali wajuhende michujende yonde wa kenti shekango Moroni emana walo Moroni da waramba yo Moroni c'est la capitale de Comores hani ulo mjinga utole mbavio na lawe gamshukurio ndondo emazuki wangu no wanama watukufu warenge flambo ya mji wa Moroni warenga utukufu wasubuti wahima wakauharaya wochamfu no bungufu waja wafanyiwa no wanazijindu magume wamezi wakanti harume plasi ya ndau ilambua hari place de Lille rimshukuriani wananyasi watukufu izo mahamba mwelewa ukanainde ya dunia haizo ngarudona mbiwa wa Moroni hewe Usmani Azali kajelewa mwisheheli jaya hamada shafia jabala kautomandu manani na umenase wangu boya jaka uhudumuze sprizanyo mabenu kana manur serenge decisione utoka Azali ba njaparo na jaya hamada shafi yakaya ota arrogant hamado sikula sabu nge nchonda mnejindu parsize jindu la hambo mwemidu yatende hambudo suku yatende hambuda yabo masigini nyawanduza nga mjoho siu bawo siwandu wa mahala nujima shaa hainu timbo na ila di marizambe enganchona mruhani pulia msede mnechola enganchona mru hantambazi zemba majila ya belu ola fulambeola wako karjaka umjuor tungona le sera mdada wala venu hadenko mimi mitsimengoni mwa rajikodo ezitobo kana tijangaje haruma bwana Usmani Azali nguru hicho hili anzao ngufanyo izo anzao ngutimbo na izo anzao iheli anzao katina hata mba mastegi hamenyo mdungani wa ekomo amtikomfanya mastegi ngolili Usmani Azali amtikomstegi ngolili watira isi amungu joshidani pahunra tartibu haunyiwa nama mlonzo anenga mchoni parsiza mnejindu cholomba salimu afi wallahi mumbisi za nyumba yahe njandra jute wa wayuamba takfini no gamjwa umo hao gamjwa wandu zao abanga ni msomoni na mchorengana butei wala wanakoka wala wadingo huzwazera limengo mitanu nchujwa abaike ya bema shango maziru ekamsa mnemna koka ola murenge mtanga mtie na baruti za mirebiriti na la sansi mkebala haugashi mvurize mna ponzi bala mvuze mromda mvurizo malahoni hao magarini hao na mfanye mtikena hata harara wanuwarenge doula nyumateka wanuwarenge komori mateka yabunga tuko kwa harano gwendi na ngo rohita na mfanye ngam subutini mwabieni ngam jowone zo wahunda kama tobo hamba ipande mtanga bale koma mzima hatema beni ya masoroda yao wallahi ngamfanye helio mjona ikawa jovire masoya ya handa yumlio na mzifanye mlive dia ya huwa na hatu bukondo waralwa hicha abungu akarna utokanti Rudo finyilanro jawa umakado
zemsaidie ze Jaya Hamada Shafi ze Belu ze Takfin ze Sheikh Salimu ze Nurdina Bodo hata honti pia no ndwa solution wanama watukufu na bake mashujaa wajojitolea wawarengezi itwa wawahamisi na mrate zita beshongo garndo ne familia hao wallahi na mwate mndo bokongwa lao no lisazi famisa hao kwa chombo kana zinu mchimbonga mchimbonai mti ezite wakati choka uyonti wanama watukufu nga wanadamu wakongi jomkini ha wele wenaye intervention yangu inu wafikurukana banu chika huja nichimulie wanru haunirongoze uenda harumaze votinai na yoti de biti hangu shebiti hangu chika utani birlie mabeza jiri nione kanazi jiri miti mengo ni mwanru wakongo na hata banguzi timwambiani banoma doni ukanga mjibi wa bwana nyasi wanu wahenda nanga mjokana wanru marunda marunda do choka bumgwa hibenza wanruwe miwamba wanruwe miwonesa kadha na kadha riti hadalane bawo ya jikazo kana haria rais wa Union Africaine abanga rutoka na rimtwaza nguo ne maana ramtwaza nguo des elections zile ngari kubalio kana mrifanyili anu jema shenge mkawana bwana ya ukweli yakadungana na imani wanama watukufu umakaheda rumavoti rikauli ndo kaya haini hali Wandarema banu rijo Usman Azali ekanga nyina ralishiwi ngamjoru mazema janamane muhentize marandaru yabo na udoji hudumuri jeri wanene mruoi shadebahi kamtina hata mabiyototo wamte wandu magarini kamtina hata bumu shindwa nyide madhulumiha na mwende mwarengeze mramenini za kosyo zanyu mche rumie rangamizeji mruoi na mwede mwa rekipereze kosyo zari banganyi na kosyo mgwa jelalo mfanyila ni imani hena mruhamni kamina 5% nyonsi penga mjujo rekipereze kosyo zari winji wanyu bwese wala mzimadu uchu rekipera waili na mwede mwa rekipereze kosyo zanyu mjamrumie mrenti uzufu nudhulmu ifu bukodo mufanyao matabishona okomori wa hanosi anu aminini hatabahi na mwishe mabizo mwenye baraka ya hamba Hambange toa rosonzi yani na mrencho uhara mlonuo na mrencho uhara numatsa mlonuo wanama watukufu rikamba zinu ilirila mwe hena mjimu harumani shabanu sisi ngari mwambiao nukana nyimwambanga modo harumaze voti zinu mwaturitina shiuno wakaterono kana mdhulumla raju harambanga remao ridibe mabii Rajware mise jihadi mwatushiti na shiuno wankarna udiwaza shaunchido wakati odo fanyeze reglement de compte zongari mwambia oni hazo na mkubalukana vajiri errori ne errori yotidabu mwedaru mavoti shadabu yakamcholelesa mkahenda vatinukana mkawuhe mwangaleba la rilanda vivano za ritowendi ni evan rasulindabi hayu zamba biyo nono mfanya halatu na mkaradhi mwambie Izabakisha wanwaba haa ngari mwambiao ni ukaya Usman Azali hamla huwani hamla zanino wana shohanyu wanafikuru kana mreka ula deka mrabo kana unyehuli wala mla hulwa mwoni hawanro atsohindu sabwemba jini ya Dr. Salimu na Abdusefu sabwe hambu ya kabalaba hichorengwa mateka ni Usman Azali mruja buruhani balabahi ya baba haisangu virulani majeshi edo disabwa ya rengo boom ezinkarcha mwambiani rimwambia rukana zivotizi za deklare wabo sefini yabo Azali sefini kawati mruja subutadise mwishiye mna harama madziwoi wambo hari procureur generali nchoshundo na motenda mpwashe hitwa hauyenda mtino hao mro izo ya hamba bana baze kampanyizi se immunite yaho makandida yesezi abo bayo jodisa mungarjo mrengari mfunge zila hazamba harumesha shahe voti sha Usman Azali hambe kaze voti za stolwa ya ujo haraya ngarjo mrengari mfunge bai wese wanja kuzimu wabadaja na kabati mrushubutudisa ngamwana mjimaidisa ya mvava ne hayasa ne gugugu wakaniyo abaheza bakisheneni ngamsalimuo amrinyo ntipia
nga madoma negosia nyonti pia esanzale sarange langu konti ja mfaume ya dumtimba ni nai ezahazo simwambia ni vanukana bwanza kuna ukape heli na udungana ngu 2019 atarjera sulivanu nga mitwari ntireje komori nga mitwari nti huje yomjondereje malanuto majuto mweje mitwari nti huje shada mina ubonsumani anzali hateada na tuifanya gojo karadho mzaze ikachunda riali nuvesheye bawa mtanga jukwa jani pata ndongo etoti shahula toti maele na wata yonja paroyal shati kubaluka na wani pata nibe heriali vaje mwana shewangwa urenge mnumraji mwene mazunguso mbuyu mrenge babzanguwa mnerenje ndoba hunu bahunu sikarja pata na maele hunu ando chodoba ngobahi lishoraha nisho hunu rirude yabo zodi zorjo fanya ba shekanga mjwa iho harumwezi ya jinru ya shonga jalinu mpaka rimtoa yabo ezazonga ni mtu anitomani ya ukaya ebana woyi ngari mkazomba bahamwe safara leo yinu mwono jana kaufanyi wa investiture ya kofete hindini yahe heli ya kawiriliwa majeshi shiwina jana wala nrolar mafeti majeshi shiwina jana gugugu sur les côtés partout wanu za jirindi ebanga mrinirona ndini wa mroa vote wa hanzi za haki watata problemu ila dedali liokana weti mwanadamu Bonsumani Anzali ulona noko zao na nyinyi masoroda wukondo mahimari wanene masoroda wa ushi nezi ya kifujari inu masoroda mawatwani wa hekomor mtezite hata ze instance zilo iho rango inu afrikeni uje mfaranta uje Europa heni baba hanu wale wabonti pia na mwadunge na mfanye zokawele okana wafanya wakomete l'irreparable watiswami hilwa na aremwa na mnabukoko na ujuha yode babi njo shinda na bumba banu loban do hamba izo njo shinda nambe do kani briliata nundana riali nisaidia mjo saidie katishindi ntina shahangu ntina manogo sheka tumbuani shinde saidia mjo saidia yode babi njo shinda pour l'instant haizo embana ke jakaza mbaba hanu wa dekurajeha ebanu mdekurajeha zabari ebanu mkafikru kana Bonsumani Anzali ngodo yende ya rengwa yatulwa prison yabaka aruma place ya sambi daene fami onti pia yambulia ni mbire mkafikru kana Anzali kutumbulia ni sonti per ka ujo kana Anzali kana ubula mriende yabona mrenti sabweza ajiri ebanu mkojindina rwedi ani mwanadamu yani parane ne sheha jana tizie telefoni nje kaurenga mtu ati joni paswa jeto shahangu tizie nje kaurenga mtu hata secrétaire général wa hangu sana madani para nje mrenga ncho renga andale si wenta zinu zawo imzimba haibo mwanadamu la peu vanu fikru kana kama bani mzaho katara kama bani kana wedo jotada salimu amri ababa yabakikiki yabaki fahami safami wangu jorumaze njaza kisharia zahe bani ujaone jao wanzo ndemba emba mkatra hao ngwachofanya donku yode ajali loni wanama watukufu hautimizi erisala bokodani hansibana chikati banu haswata ni mwabenukana ngabo nyimwe ndaru mazevoti mwakahenda na aminukaya ngamdohunda shwabaha mwaka aminukana ngamdohunda shwabaha ririnditsenti risukume mwanadamu iritse naimoti ngabo siraba kibandra tudisa ngasina zinji rafanya kinyume hizo mwambao shezori mwambiaoni na rejeilani shana rejeilani harumaze bazi principal za wanabwana ya za kweli na minga mmeyo mriati feze hi mwananya mriati juruhu mwananya mriati de mwananya ho aminifu bokodo roho yahe ya mnasahisho kana ngam aminizinu na rikubaleno kana wahenda wende wa amini wende wa hundu izo bokondo wajailiwa watu sisi rabakishabanu
ranze keri pangao ri bakibanu rihundu nizorajailiwa rekansi bankar jashinda raton Usman Zali nochuka karjanza wanuende kwa jashinda waton Usman Zali nochuka kwa janza na rejelani hau amani na usalimifu rikenti badima rifikiri ndondo ana mnajedor jufanya ritoe bwana woi yizo do tartibu ya bidu wakati lonunu rizivirli hautimizi wanama watukufu hamara ya saya ngamina usikitifu wa hangu na nyi wanama wa Komor ikaudo rujundo hanumenti ya Faransa ngabo watinjabia wa juhenda Komor ngabo watoze maliza hawa sababu voti ngabo watoze maliza hawa hausaidio wana wa Komori wakondo wa somasoni ngabo wenjo harumanyi buko wadi wazo kana baleda bula hatu sinawo wakanti bwe juyu wemi ngwangaliao bane joko jirida zibi ngo hamama telespectateur eze maliza hani maudu chakiyama mwachuzirumi ya hawani ya daula ya hani mwachuzirumi ya hawani ya ze dhulma bukondo zilo harumanti mwachuzirumi ya hatartibu ichoka uyonti shamzirumi ya waselma harumanzia zitojo mwasulishani mbeboni na mashuhuli na ada na mila na kadha enga mfikirio ndongo Henry relance Kanyoti Kanyoti yo objectif ya hayo dembana inu ni objectif principal ya hayo demna mwana hatu ya dhulumla ronde tartibu yotofanya majeste ya hatu ne familia hahe mwibadingo bwa Komor kamchujonesa mrugono nziroru mhono poshoni hahe ya saidie saero yaifanya sadaka yaitole zibazahe zemali vokutowa zilanga zirahatao inafsamu ya uzurengeze roho zanongozonga mzono nziro vanu wanama watukufu ishara ya Kiislamu mwanadamu yararwa hitwa bahe yararwa hitwa hahana hukuma ndaru vokozujwa humjiria imma yararwa hitwa jeheli yararwa hitwa deler kwamba aljuruhu qisas waman qatala qutila imma yujua uthamani wa yedamu ya he mwanadamu vokondo ya mrahitwa ani wanruwa ono bei ke mwanadamu yaralwa hicha umralwa hicha hahe uthamani wa bei zemali zile zirengwa zinkiwa ze ahli za hahe yabo yongi na sans esale urwa hicha mwanadamu woko hakana wana wakaenda lekodi waweda kawali sanu wabirlia wakati yao zemali zunda zindeza virlio wana wao na zindeza virle mrumshe uo leo hurwa mwana shababi hicha yakana fami yakana mjaja walonwa duhazina mbabeda kawavirlia ngebido rengeze mbaba hanu bo hancho wangu wanu wanshiha amani yabo silamu ko jatawa go harumai haq izo zon tipe zo joji jabo kozo jo henda hata vajiri somaha wala yauliliwa hato desido kanati swamihi ba hintuta hamba hintuta ya ulaya zo jojiri yode mana bokosi sibora juokana esharasha kikomor ne mafujari bokondo wa timbazila hamana ya jitole nde harume jihadi asi ufanyaje risandie mwana huo yote aibu katika wanyi wa Komori mzokano malani hafe mru wamrende wadobo shamali shanyika mjuru wa mwaveha ne mentalite yongejo kauladhimu ibadili esabale ya tora bale ya rongwe roho badi wala vapuza nguzo vapuza mri ya kauraye hijoda honi hula niyo de mana boko silamu ruhu sunongo jaizo haizo wananyasi watukufu ngamrudi hamara ya saya ni mwambenu kana na mremnyezi Mungu mrahata ze malizahanyu no kamna uzirahata timpaka mtowa ze malizahanyu Wamnyazi Mungu waida mwambenu kanendeni
infiru khifafan wa thiqala, na mrohera nguo huyu na mjuhera nguo huyu hata watiti haenda harumaye bana ya Mwenyezi Mungu. Wode amwambia nukana wa anfiqu, na mtoweze maliza hanyu abongoye ewe maudu chakia mesuala ngejo huja lan tazula qadama abda yawm alqiyama, kanopanga wa imruma wa Mwenyezi Mungu maudu chakia ma hata yusal an arba'a, hata timpaka usoma suala maneno harume masuala manejo kahuzisiwa mengoni mwayo wa an malihi, eze malizaha he min aina iktasaba, ahazunguje wa fima anfaqa, ahuzirumia namnaje. Mwenyezi Mungu kajobe haunuje kumsajajo fanyezo wanzao ngabwandu arono wajinge karimiri falike mwanadamu oyi rambanga ranzoni mpweshe itwa bali banu wakati wa mtumenga wa pulwezi itwa ila imani kuyu homruchono kane mwanadamu ingwa ansu inarimpweshe hitwa ila imani ku nabonga bo mwanadamu imano kotsinza mbuzindi imano kotsinza mbendi koshile nyama eda mwilake je ushangaza shisha usangaza lezimu mwanadamu janzali uchimbo na yuro hicho lojumo tofanyo kafiri uaishi harmo kafiri na dhulma sababu ya mwana subuti ya madobo shema rahaba wa komodi wa mtaua. Subhanallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.